Keblai Pibaro, Shagatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san mentang sini kilong. Kurup drop ki pulit nongpo na usirajul ho. Setelah ketrok kit sensar arteli kidukan ha umran dairi. Pan pulit traffic and fire service ke UPF umsning. Bat ot ke HYC amlarem ya ke jinglit elektrik ha umwandan. Bat mentangin ha shipi khubor makandanya. Kipulit nongpo kilayo kem drok sau kendai point sau gram na usirajul hok lai punrius nem kerta bikil aptem hadin bikilayo jingtip betikana nekisintia. Uni ubriu ulawan na rithor asam de keskuti number ML Shiphosi sau pra lai bat uday na kasnong Moiradia district Barpeta Assam. Kipulit kilakurup ya ke mobile phone bat ya kepla baulat hep ikini kidrok. Lepen ngat yu hagi kendon an Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Kijing thokit kidang ya chaprang. देने वाला वो लोग बच गया हमको लेके के जीतू देन हां लोग तो भाग गया wait now due to it has turned into purple color. so this exhibit A2 also turned into purple and suspected to be an heroin. Indicating positive for Indicating positive for heroin. Out here, and then our police managed to nab the suspect person in this area, which is known as Meghalaya. So you will be the witness, my dear brother. May I know your good name? Okay, thank you. So just want to inform that, and this is the person to whom you have detained, as his name Bedul Hawk, that. And then we have a suspected contraband out here, and we have a nap out here, and there is a helmet behind. Now since it's raining due to the situation, we have kept all the things. Ha kawai ke jingja, kawai ke trok ke bedon yu number ML not sanji, arn reu san iway. Kebekit yu sensar, kala bat selat bat ban artli kidukan, kawai kedukan cina tayar, bat kawai kedukan desha kabala julor pom. Karkum ke Khubor bala yo lum la yo jingtip bagani keleja ha ke step neutrik Nailar ha kapor lai baje kinjat syai ho umran dairi Ripoy district. Na kini ke jingja amdan baminsau Henry ke jingjulor ke bajuri kini ki artli kidukan. Na kaliang uterai dukan uba banister karbik hiu ulong
Donbok kani keleja ha Khubor men step pempat don briu bat lejulor tang kitiar gitar bat kedukan. Từ thu yang này chính ra don bam sao? Là cái thì don tamaroi cái gì? Kan do beje kerja? Lai. Lai beje. Tenaga cái đầu. Long ba kalong nok siang kali ngap break ngak string kalong kek kali siang dah. Kalong kek siang kali. Kita Shillong muli panak Bosco mer kemat jerobat abang ajan. Iya. Cara Shillong di baloi gitu kata judan di mar di ba di mesin tayar andai Jylla julor buan ni gitu. Terkembang kan try le julor ni. Kita ini apa silak stem ala kena kita. Jing mensau di indan dah andai julor long kita mesin ada judan lang bukan syair long kita. Unongelam kekinhun United People's Forum umsning Dr. David Lingdo hakan nyotrik Nailar ulai kendo ia ke Director General of Police kong Ida Shisha Nongrang ban bo artli ke jingkerpat na kebenta ke jingbet jingbiang ke jing shingan bat jingkelut ke let kawan ke pat ba hasnong umsning. Kini ke jingkerpat janguni Unongelam ke UPF Kilong ban bo de ki police traffic ban penyat renti ya kalet kawan bat karung kemi jengki kali ha umsning kabala khapnya haduk kata-kata kat banangya kisngi kawai pat ke jingkerpat kalong ban bo no ya ka fire brigade and emergency service ha umsning ban ya dai ki ying kisem ha kapor bapluding ha ka jingkren bat ke DGP Dr. David Ulaitho yakini ki jingdan kam jengki pat ba la dawala kam slem menta Henry haduk kini kisngi, 4 la ban penurlong yaki. KSP bermensyua ke lawan pet benya ya ke jaka balamang ke umsning down dorbar na kebenta kini kejing temu. Les ngau thok ba ke DGP kala syak skor ya kini kejing kerpat, bat syen en sepen urlong yaki. Tito akan ni Khubor nga semua ipi media mah lawan ban dalang ban ni tam ba inyo ban ni pai ba ya ka jing tumu ka ba ni kum ka umsning people front ka bang idon na ka banta ci sokhia ni wan kendu ya i Director General of Police iba don ya kan ka mensim haga ba ngin yakit ya ba lam ni umsning constituency kum kalong mentahi ni wan specifically naga banta ka traffic branch bat naga banta ka emergency fire emergency station ya ai ka bangi kendu i madam ila ong ni ba ya bidai pat ka fire emergency station hite ila ya keren but lawan OSP lawan leg inspection but nakaliang jong ka umsting town dorbar la long ready ban ai ke jaka ya hendai kat nu ke jaka bakipan specific pala nya keren menta renaga liang jong iru iwan ban kran namta ka traffic branch kade ka baton kamparat haruta umsting yamanta namar kumalong hi pi pors hio ka umsting ka khatnya kali ki babu kalong ge jingbo pathar omdan man power hang tu ngimla wat na kasno ginomla ban bo to volunteer hang tu penya i kali ni don kam ya ki bot ai don kam na police department ni don kam the traffic branch ba in set up no tipo umsting kumalong himantang i baka umsting kala yo upgrade eka syaka police station rai kumalong mentah hingi iba ka jingtre kam juga umsting ka kamsuki ya compare pa ikiwe pa police station ngatrai ka de ka lack of manpower but ngiyo iru ba ki staff hang tu ki wan ba kala late no employ ho kata ka part of service ka ba don ni transfer rai ngiyo i ki bawan ha umsting ki babun hi di provi mentah kilawan tu kala late no
jadi ke bang Sokia kalau balada umla ban bu ke traffic branch apa musling ka jing kapnya kanum kan hisa kumju but kanum don ke smooth jong traffic kan don baik ke traffic jam na ka posh ke pon ha ila yo ada ka we baga you la divert ya ka musling road highway day bat ka national highway 6 and re ka jingya ki kali nang tu kalong but namak ka umsling ka day ka business hub ka day ka way na ki pedeng jong ka yo ka ba barok ki rung ki thiet ki pet especially habe day ba ka skiyo kenapa kata ni kentu ya ka bor ba di pay lot home department but nilai kran ba di DGP ba in I know da traffic branch hanti I know in yakran ba kinwan ha ka sanction dan I know da kini ki home guard volunteers kena baki kila ban yarap ban assist ya ki police hanti bo muslim kumbakan ore thai ki volunteer kila ban bagi home guard bagi lawan Aki ka jinon kam sang kila ni so ngidun kam bun hapo mesti hindre hadu mentahi nakaliang jong i DGP dong ba impala ya ka bang ai kular na makin ha walk out kita kumang keren ba kadon kam ka sanction umton ubrio ba Kaseng New Trap Youth Council Amlarem Circle haka jingelam uyoda hunki Shilla President haka New Trap Nailar kilalit uot show mintri boarding electric UET model ya ka jinglip kha ke electric haki Shillong ka Amlarem Civil Subdivision. Uni uno yalam bat ke kinhon jong u kilabu shipautli kimat hakmat umondel bat kintu yu u ban pentre kamno ye ki mardor. Kawai ka bokong san ni kini shipautli kilong ban chnano ya ka control room ha Amlarem khnang ban penti kana ka ding electric ha kani ka than hadu menta la peniat tang da ka control room na mustem kabalarim bat ka batalot bo. Lakar pat ru yo mondel ban ailat prapau persen ni ki Samla na kini kathan ban rung ha ki kam ki jam jong ka NESEB ha kini ka civil subdivision. Umondel ulas ngap ni ki jing ot na kaseng HYC da ka bakular ban pensuk ni ki pat pa da ka penbiang ni ka ding electric na ka benta ki jing don kam jong ki pat pa na kini kathan. Kade kajing lip kakak alai komang kipor apa Amlarem subdivision ni tenji la pensyai orang isar ba kade kajing lip laju ni man kuat tang kentam kade upah slap tashu slap mulu mula kemudian alai kala lip kakak ni kemudian sen la lip alai kam lip tang apa kam lip tang ini area jong kenong telang na usah Khubor ni ka Amlarem subdivision sedai le ka lip bro kadau ni balong ba kajing slim ba kitchna ya kade ka control room kena control room lah sina ada gawe ke company napo kelah ko Kolkata kila sina kila stan sina adu ajar kandriu andre adu mentaro impat inclusion complete ya kena ka project tena kalian juni ni labut dim bagi snem adu snem ajar aku lai absau ni ikutin haki department concern kaji kujibab ko ba agi engineer ni belum nagajang ki mangkot kila ya keren ni gini kontraktor bat kila ai por saar benai kini ba complete ko no benai September nila yo yo minister concern ba badau kimla ban complete ko September takum ba kila pula kemat department dari ban action kemar kaji slim ya kena control room ka penduk ya kaji di belaj kakak nomor kaji di belaj menta kalau ni sebut dan liblaj hanong talang curi tapi imut haplik baru Amlarem subdivision adu ki office ki department repair hidup jaga lain nomor menta plus tu anda buat menta ni layus jaga lain jadi ki kam repair ni dok kam jaga lain kontrol kapan ko jaga citra kam jaga MSL ko jaga katan bat kak kata jing liblaj kebar kebalai bani la keren ba ki di ban renovate ban pentemai ya gitu kipus ki bala bang sarang gimana lagi Shillong mar pun gijing yo gijing jor ni na kino Shillong na kino ilam Shillong sipun ki kini ki pus lai lo ki bala rim ki bang sarang adu bagi Shillong beli tentang ki haban ker dak simen tu tin penyang bagi ker bagi ban nama Bosco lab tentang bagi pak lagi welding man bagi welding yang kita cakap tekane PE lagi yang lagi ni lagi bon ke jinja bon ki bring ba dulu ai ke jinja ki mar
ka MSL ka skrim simkia ya gini ki kuslaj repair te ka basa bani la ya kren bat kide ban bu ya gini ki mintawar hagi klauba nim om bakin bu habro ki klau andre kide ban bu hagi jaka ki bani ban badong kame mata tengi ri isne ya gini ki MSL ba ki teng tash hab slap untuk ajur ke riong ki klem ki tua ka hande landslide mereka stomiki mereka lembari ni bini tua ban bu kita jaga ki badong kam kapan sok iki ramai pun stay sisa amrem malau snem ka MSL ke syaikat iki ni Shillong bat koi ka klau bat koi kelenti ya jong Unong yalam ke Hill Farmers Union HFU ba Commander Shangpliang ula ut chu CM ke KHADC ba Shemborlang Rinja ya kejing yai beteng ki mahajan ban khati lani 8 kilo ki marep bagi nongrep ki wandi hagi yau ki hat kamtam ha yau do Shillong hadu minta ki nong siu nong pet bat ki pai ba kimpat sngo thu shai ya kata kejing ong 8 kilo ne khati kilo ya ki berni ne ki kriya ne polo bagi nongrep ki thap ya ki jur bat ki marep jangki haba ki wankit ha yau ha hat ki mahajan ki thawi kita ki berni ni ki kriya ki polo bagi thap jur katnu ki khia bat ki sakhati na gajing thau ya ki jur uba commander ulong kajing ya kren bat UCM kamshim le penhun ya ki nongrep namar keladran penban kajing ya kawang kti ha peding ke sorkar bat ke KHADC da ke ba kedau kti kawai ya kawai pat syakot kilo jeng ki marep try wat nakling jeng pi kinong thok khubor la ya thaj bania ya sengau gaju sikaju namar bunsin ngilawan na la kalong haka isi ke barim na ani isi ba menta kadang sin baningkong dan rei ha ke isi ke barim la bunsin namar balai ke jing 8 kilo yaki marep kadang teng hadu menta ti kawai ke ba ha kawai ke menta ngi sengau ba kalong ka ba donbok hi ba nakling jong governor ula ai jing menjur ya ka ai ban khang ya jing 8 kilo ya ki marep dan ri menta nakaling jong ke council kalapan kre ya kita ki ai ki kendon kumno ban pentri kam halor kita ka ai kaladon ka ai dan ri ki padon pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya to 8 kilo kumno ban bu ya ki breu mono ban bisyar ya kata halor kita ki kendon ban khang ya ka jing 8 kilo dan menta nakaling jong ke council CEM ulaya tho ingi ba ya kini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta banyo e jing menjur na ulat de menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department district council affair de ngila ong ya CM ba un penstet ikne kam te liang jung uru ong ba un saya keren bat ka sorkar ba kan penstet no ban pha syaka governor na ka benta banyo e jing menjur sakawai pada ngi ong kumne bahwa itu kita ki an kila bandang simpor banyo e jing menjur dengi ong yo CM at least lak no ki bandang pha no iki pulit ki jongki kum ki enforcement berkini kitai ban ong yek tu kinong hi bakim dai ban 8 kilo de nagleng ju ya kata uklam ong ban ai ke jubab ke basyai de henrei ong ngin saya perkhat ya kata de kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ye kinong khayiro banai 8 kilo ase namar ba kador tu ya bu kanya kador katno dan ri ba pin 8 kilo kalong ka jingdu nong yang kinong rap ani thu ipi mentale lei usnem ka jingdu nong kalong syaba palat dang shen ngadang wan sekti thain nong kliu habang la khen jing khen ya ka jingyo ba ka jing penlut kum ka nuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo banyo ngamur padang naka 1000 kilo ke ba ki nongrap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai de ka jing thiet pada jong ki nong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu ka jing du nong kapoi daki san hajar ri wajar de ladak halor kata kadon sekani ki jing 8 kilo kalanang jenjar sisu ya ki nongrap de kata hi kedai ka main de ngilaban ong ba kene ki jing ya kendu kalong ngilaban ong ba nyim sngohun ya kene ki jing ya kendu mentaka singi namar balai ba kam simdon keno ka jing kular ban pendu jing 8 kilo kawai husiam kurang syai ong ba hap ap ita ki rule na ke DCA bat habangi kerpat banang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkhat tinggal aban ong ba kene ki jing ya kendu nyim sngohun
Kum shibenta ban no senyang ya ka kwat ka kya bat ka imlang salang jeng ki pai ba ka thain pathar khama ka ERHI Hospital ringkat ka jingetre lang bat ka HNYF Riboy Western Zone hakan riutrik kila pelong ya ka free medical camp ha CHC pathar khama ban ajing sumar bat dawai ya ki pai ba kani ka dong. Palat ars pa san pongut kinong pang kilawan siya kani ka free medical camp ban yo dawai bat ban sya examine ha ki doktor pala pentebit na ERHI Hospital. Ki doktor bat ki nurse na CSC patar khamaru kilai snok tilang hakani kesengi. Samla Khubor thongni bedi secretary coba HRF namcha I samla penkrau makri nang tegwi ki member jongka HRF Kemudian hang NEHU Western Zone namcha president jongka patakma I Club and Social Welfare Organization I Dr. Langdok I Batrish Tom Bah Haganeka CHC kecungi Nagabanta Ban Sumari Kilampang Police Bun Doktor Nagabanta Jiplai Por kecungpi Ban Kamtam Jingi Trilang kecungpi Ban Aijaka Ban Pelong Yaganik Helkam Kabala Pelong Daka Arhi Rengkat Jingi Trilang Jongka Henyu Trip National Youth Front Rengkat Bat Kapatakma Youth Club Bat Kerpang Kamtam Yai Director Jongka Arhi Hospital Belisbun nak bentakan deka Jing Akuloi ke jongpi Banwan benyu kujat Syakan deka dong riboy sergi ke jongi Kandai kadai kesin ke benongkong Bat ngangit ba Kandai kadai kecing sedang Kamdai kecing kod Banang ni syakamat Nak kaliang jok hospital ke jongpi Kandai le Kadbalak Dan ayam kecing syakri Syakan deka dong ketain ke jongi Belisbun nak bentakan deka por ke bekorol ke jongpi Bat ngit skam Bagi nang yo Ia kecing trelang Nang ni syakmat hakaba inang la banonra ya kejimentoy kamtam hakakoi kekhia but khubli shibun kamtam na kabenta ka HLF Western Zone kalau poiken mau banle isne na kabenta ki paiba ki kam ya keji sumar ka ktingkong a service to man is a service to God jing syakri je benriwri syakri ublai filtri shitom ban syakri prabrio bat kenlong ke jigku na kabenta Kadang riboy sa ihibor ko. Kubli jarmo. Halor kajing ujor PIL Persha eka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC haka Singkong Rimpay Thamai SRT haka arpunyaw tarik ujilio arjar arpusan ha Meghalaya High Court. Halor kajing pendu ST yaki besimjat neukpa. Kalapulong yaka senjuk kirang bakur kabri unyaw trap SRKBH haka nyaw tarik Nailar panya kendo UCM ke KHDC oba syamborlang renja ban aimen sim banumdu jingkermen halor kani kajing ujor hadin kajing kendo bat UCM haba krenj kila pathai Khubor unong aiktin kesenjuk kirang bakur kabri unyaw trap uba RL bla uloong ke district council kadi ke kemi ke bakeduk bat ke bari ngi kiriulum ke basimjat na ke kemi ke bayadai ke kendau ke siap bat kiriti ke dustur jongi dei halor kini ke nongrim baka senjuk kawan ban kershan ya ke KHDC yung PIL bala ay daka SRT tingi kung kasenjuk kirang bakor marbagi hap marga district council kadi ke kemi the district council kadi ke student namata siap ke kendau ke jungi ke riti ke dustur ke jungi bat ngila mat o hagis nam arja khasa ya ke bajia haba honorable SRC pula pas ke order ban slide ya ke board ng kirang basno bat hagatu ke poru kum ke senjuk kirang basno nyemla bandai ingrai lamba ke jing tersyam board ng business council ngila ala ban poises Supreme Court but nila yo ya jinjok kum jo ru hagan ni benta kum ka senjuk kirang bakor ni wan syaga discouncil ban kershan sispa ng sispa ya discouncil marla small pro syakira ba ka PIL bala file ke SRT kalong bet persya ya discouncil tingi bangi hap apo ka setri jam discouncil ka di custodian ke jumi kanong da kanong ri ke iti ke dustur Ijami kum gejak bener kosi ni wan mentas ni ban pensngau hai CM jom butus council but ila sim khia ya ka but in sakhat biang ini hadin ke jing ya shom perkhat sangi bha jongki
kum ke isi dong disclosure ba ka e ka sinjam bakin ya nang di syakmat rengkat pejing tersyambor pejungi nak kalian ka senjuk kiran bakor tangkatan tidak bisa beri kata yang pula Ucuk. oh kenapa man kata minyak ni berbeda betul higa niga SRT ka file gitu PIL lombaga challenge ka ST certificate menta magningi beki maternal society mo di menta baajak keparu upang ST di ke hukum ke dustur jemihi kadai bangi sim jaj nah itu Mat da kini ki Khubor mila poi shek bakut tak hadu pengin syambiang kublai shibot.